Yathi ukuthi the first time ngicala kumbona kuvanga ekutemculo maba ngitshela ukuthi walana eMpumalanga bengingathembi ne yeah khona kuthembeki akuthembeki vandleni olala mande ingoma isho njalo ithi solala Monday yaphela lockdown ngathi sesidlala amakhapuli indzaba Mshisa boya hambisana nita sihloko sengoma sithi solala Monday ngithembe ukuthi lapho khona mfana omdala uyithokotele kakhulu ngoba bengikhuluma naye ngalela ku social media washatha cha ngicela ukuthi nangabe nje senidlala le yami ingoma ngicela nento njengabonke ma artists lawa niwajwayele nabe nidlala yami ingoma ngicela ningitheke niphinze futhi ningithathele i video siyithethe hey siyajika mama yeah siyajika baba sengikhathele yeah ngiyambona lapha la Lerato khona uthi morning my people nikhipha amakhada sekaphumile vele na sesimase silamakeba uthi inibambile ma ngutshele sesiyahleba sihleba Lerato khona naye lo munye Sathe we scam naye scam semuntu siyadlala Lerato indvodza nguwe la igame boMandlovu bafana bakho thina yasicoma boMandlovu bafana bakho indvodza nguwe Lerato yabe ngikhuluma naye itolo sikhuluma nje ngimbuta ukuthi ukhumbule ukuthi ngiyacabanga ukuthi lokunye futhi le excitement Mandlovu athi ngikubude nje ngawe how was it to be from the first time nje wathi ukuthi you know what tomorrow nyoba live emsakatweni kwecala ngca angifuni ukukhuluma manga squash yeah bokucala bengithukile yeah kwesithundu buta usenjile liphimbo lami batalithanza balaleli yeah kwesitriko na bengijabulile yeah so uyabona ukuthi indimbe titinenge yeah but all in all bengijabulile mina uyathi ukuthi ngayenda njani the first time on our previous community radio I make sure ukuthi I tag almost bonke labantu labanginabo ku Facebook ngahluleka kepha liningi labo ngibathegile lelo langa the first day it was 5 April 2016 bengishaya midday ngikhumbula kahle noma nje ngeke ngisayibala le radio lebengikuyo Khosinyalo siku Vibrant FM bengishaya midday 12 to 3 Monday to Friday that's why ngaso sonke isikhathi ngibuta kahle midday ngiyayithanza vele ne ngabatheka ngasinethi uma ngiphuma lapha it was an online radio nayo ngathi uma ngiphuma lapha SS esikhathi sasakhuluma ngeonline radio yabo yeah namuhla ngichamukana lo munye sesi uyangibuta uthi how sesi because namhla ngichamuka ekhumbula straight yeah uthi manje uyapi awubuyile yeah uthi manje ebusuku kangaka umelele emgwaceni ngisimini ngemsebenzini uthi emsebenzini ngisimini usebenaphi ngisimini ngisebenze Vibrant FM usungela sikhathini ngo 6 usimayimake ngo 6 ngisimini nesangilate manje nyalo ngilayisha nyalo sengilate yabo uthi yabona invele ngithanda nge-online radio yabona nyalo ngizama kuvulela lesinye station ngengiza nesibali yabo uthi asibambi yabo mara ngoba songitshela ngeVibrant angikwathi sesingacala ukubona kambe uthi ngibani ngiyamtshela ukuthi wena DJ Squash Mathuza Sterling se radio mina ngingimandlovu imbatande emnyama ngelibali ngicela nyalo ushaya triple how uthi akusenkadlala lutho nyalo ngesimara ngo 6 o'clock kuyoba sekudlala uthi ngiyalo sesi ngiya emkhuhlu la ngiyakhona ngalalela wena sesi so invule emnanzi ukuthi i-online radio ayihazi ayithinga ukuthi ubambi ereni kumbe wente njani usilalela kahle ku clean ungikhumbuta lapha na bebe athi lokunye manjonjo lena ayihazi la kancane yeah esilong nje unegezi une network lapho khona konke ku right unelidata bathi 100 megabytes is enough
ngikhulumela lokuthini ngikhulumela ukuthi kahle kahle siyakhula squash ngifuna ngakwazi uhlangane nawe umtshela ukuthi emsebenzini eVibrant FM uthi kambi bamba kuphi uyamtshela labanye banankinga nemadata uthi vele ngiyayifaka sesingayilalela angikwathi ngecana ukukubona but ungichazile lo sesi kusho ukuthi siyasupportwa nanje la nikhona khona sithembe ukuthi nilalele thini siyayibona le ndvo lebengisho ukuthi uma ngithi mine bantu laba bakusupporta kakhulu ngilabantu laba ukuthi abakwadi ngoba bangakwadi vele na uthi check 100% yabo or 90% if I can say laba kusupporta ngolo bangakwadi hlangane umuntu nje I can't wait ukuthi ngithole skipper sami cap yami imask yami angeba sangibude batobona vele kubhaliwe umuntu noma lathi ingene abasangibude bese Vibrant FM yini kuphi kwente njani umuntu vele uyashaya lapha www.vibrantfm.co.za uthola mina ukungene sonzele emsakadweni maka uyabona sibonisane woman to woman under construction lapha na Masesi uthanza bonke balale basakhe bani ma favorites Masesi uthanza ngi mastermind the DJ sonke isikhathi nje mangikhuluma naye ngobuta ukuthi uphi asikhulumeni bafati make la khona manje sithembe ukuthi yabona mina makwami ngithi ngaye ekhaya isquash ne uthi faka phela noma sengithi imali emadata ngamanene uyanginika sifaka phela ngifuna ngifolo sesi uyabona sokusho ukuthi Vibrant FM iyakhula kahle ngicabanga ukuthi ngalasi isikhathi Mandlovu siyasivumela isikhathi ukuthi ngalamakhulu mabomu silanze icomedy yethu yanamuhla sihleke kuvele emhlathi kusiwe phansi ngiyabona lapha sawulinzele kuhleka ngiyabona ukuthi labantu labasilanza bona ngifuna ukuthi nebalaleli bethu lapha na Sharon Toliwe siyambona Sharon Toliwe uyasithanza kakhulu nathi siyamthanda ubuyanile ekhaya Sharon sitokona ukuthi nathi sitvise nemlaleli wethu waseJozi sithi khiphe kunalo munye usithembise inyama kufuna singamkhohlwa Farm Delco Farm usithembise inyama nesiyam expose nya another thing futhi nga Farm Delco unetingazi futhi uyalima ngicabanga ukuthi kuningi lokhu stock thola kufuna sinike inyama asinike nema veg umlaleli wethu wapelepele ngibani kani nguBrenda Princess phelile pele Brenda wakangomani phelile pele yalo ngacabanga ula emshatha enkanini la silalele yakhona original waseNungu nemaraski ethu aphelile nemaraski a Charity Tisetso makwaThisetso Theko wasilethela maraski sesiyakhala kubo bonke maraski aphelile na Nkambule inyama sidlile iphelile ingoma lemnanzi iyaphinzwa bathini ngesisuthu bari kosha yamnati yabuweleja senda ukubuta la kusasa nguye tatika tholo lento ngathi basho njalo bathi kosha yamnati yabuweleja ngihlala ngivasi stondlela kosha phela ngathi mina bapalela kosha emunati emadla kamadla kudu iphelile inyama Nkambule aphelile marask Charity phelile pelepele Brenda Ngomane silenza inyama Farm Delco kwena uthi usinika inyama siyakhuluma konke noma kungabafuthi inyama yemvubu ngoyidla inyama yemvubu ngidawuze ngive phela kunalaba bekuthi inyama badlale ukuthi just badla yenkukhu ifish inkomo imbuti bathi leto kuphela inyama takhona mina ngidla konke asilanze nje icomedy yethu nje ngoba sikhathi sitting 56 minutes away from the hour 8 o'clock ngemva kwa comedy kuna DJ Ndimza mfana waseValesha sihloko sengoma sisikelekece besinayi lana kuleni ufikilela sembe kusinayela khona utoyithokotela ubatshele ukuthi lalelani imsakado after icomedy bodlala ingoma yami asendengana indlela silanze icomedy yethu yanamuhla sibone ukuthi siphethe bobani lapha siphethe tigayigayi ngicabanga ukuthi sicale sijike la Comedy
Demashaya uVibrant FM hleka kuvelele emhlathi uwe phasi. Mana bakusile akiva mayo awomela. Amana kade manje khona umuntu obesolongidla manje ufuna ukuvuka. Amana abantu bakuhlaba ngempama. Ngisathola ukuthi abakuhlaba ngempama manje. Khona bakuhlaba ngale mpama. Lo muntu kanti uthini ithukane ngibukene so. Ithi mayibhoma la kusathi mayithi pha. Ungathemba ukuthi ushawa ngoba ithi mayingena usuku ubambela uthi yini le bhoma. Bakuhlaba ngempama manje uma ungena kaGoogle usesho ukuthi effect of a step. Uyabona manje. Umuntu aGoogle uthi do you mean negative effect uthi yes. Le ndlela le mpama leshaya ngayo manje. Uthi images. Ubuka ukuthi uma uhlathunye Manje ngibhakathi Lalela mshana ungabothi nakhuluma nami ukuthi basangidiki nalokho mina ngifuna ngingene kusiphi isikhala lendlela kwenta ngayo wena mosongonta ngathi umuntu lobe kumele asebenze ebholeni asiyaba lalela mshana mina ngiyambona umuntu sihayi kakhulu ngathi sibhelile kumbe namhlanje vela umuntu ivakathi ngoba Lalela siphepha la njengaka kanjena nje yabo siphumulele sinabangani bami sicobeleke yabo ya siyathunathela asinankinga sina-stress yabo ya sithi hlekelelo omunye adonsa nomunye uyadonsa yabo nasithi sahlela pho kuqhamuka-ke lenye imoto yabo nayiqhamuka le moto amhlelela umngani wami yabo usuke kuthi lo mngani wami imayindlela ihonda yabo yes kwasiva kwadrayiva lokho lokushada nje ukuthi isihamba ngemishini ukuthi isihamba ngemishini yabo isuka mina ngithi suka yihle kuphi kodwa fit Dubai yabo ngithi Dubai athi nathi Dubai kuyeva lokho kwabe kuvula sivalo umvamese babe ngicophinza amagama ina Dubai yabo kwathi thina kwathi kwafuswa le protocol Nalatasa le ngoma kazele small ukuthi emcimbini yayivenza bathela kutshela kumshana wami lokumkhanza nje ngihlakathana ncona ababona bonke labantu laba abangenza umsebenzi yes man ngala yami una ile mshaka ikhona phela manje mina lesilale ibhethi kahle ibhethi ikhona into echajisa manje ngicela uvulele iqongatelo mshaka thala bala bangasaphefumuli kule weekend le wewe mshaka uhlala namhlanganisi navayini kule weekend le laba abangibahla bakhipha ama strike kabi bataphuma uthapha ithi aphela uthi umsakatho angane naloko khona WhatsApp ka uthela lathi ngithela dala bangasaphefumuli uma bababita ngeluhlela khona uma bathi makhanjele seyama akasaphefumuli uma bathi honda zakwabi akasaphefumuli uma bathi Demashaya uVibrant FM hleka kuvelele emhlathi uwe phasi iVibrant FM dlala umculo lomnanzi waseMpumalanga